Sprovođenje ideja u delo. Odnosi. Svi moji odnosi su harmonični. Izgleda da čitav život čine odnosi. Imamo odnose sa svim i svačim. Čak i sada, dok čitate ovu knjigu, imate odnos sa njom, sa mnom i sa mojim konceptima. Odnosi koje imate sa objektima, hranom, vremenskim prilikama, prevozom i ljudima održavaju vaš odnos sa samim sobom. Odnos koji imate sa sobom je pod velikim uticajem odnosa koje ste imali sa odraslima i iz vašeg okruženja kada ste bili dete. Način na koji su odrasli reagovali na nas tada često je način na koji mi danas reagujemo prema sebi, bilo pozitivno ili negativno. Razmislite na trenutak o rečima koje koristite kada sebe grdite. Zar to nisu one iste reči koje su vaši roditelji koristili kada su vas grdili?